Puh, iya reng. Kadang teng menteng. Labu tek tutu. Setelkah latih rabet kadang lima cadang mandi mana. Jok muntak kaget cong. Jok tetangga pada PC. Ci, peser ya ada tretan nih Ci. Itu nunggok seporan sebenarnya Ci. Ya kor kaki pakun nggak jeri Ci. Insya Allah masyarakat bisa melek kaki Ci. Ya mang kan mau tadi sager cong. Pas apa semila cong. Gila celingaki baik Ci. Deki pas pelian Ci. Oh iya Ci. Kok kita terus dulu Ci ya? Keliling ah. Ya corak lecek malam Ci. Oh iyalah cong. Kok tidak saya? Gila Ci. Boleh nak bu. Coran aman. Aku lihat dah orang. Nak. November, enya apa? Nangis bulan ngabas di kabanding lain. Padahal sa tejepen tanah etoroten. Saporana abe bula semisken. Astagfirullahaladzim. Kalau orang ngongku ke situ pe. Padahal ngongku sengarep pe. Tolong! Tolong orang! Tolong! Wala mati kapi orang yang kami tak ada segelur. Tolong! Tolong! Ale, ito kong level pa yun eh. Kak, aju Rafin udah datang. Dari melek, telepon der. Pala lapar aku mau le jele. Datang di mana kile? Apa yang ngamain ke rumah nak kana? Boleh. Kaki segi kebetulan kele Rafin der ya. Selama kaki beri nang sorbejo, lakar nganjri ya orang ah. Tahu munda iya kak. Tahu kok telung ke kamar, ya lengan tok. Dari melek, le nganjri mentretan sedek ngoda jele. Demboreng lo tadi yang kak pramati orang. Apa teh? Mati lagi sal. Orang nelpon bukan tadi yang kak. Teh dulu Jo. Siapa siapa di marah? Sedih berada di mana? Terus siapa je siapa di mana? Kita siapa ibu rumput.
Cek reng kakek telepon semua plastik yang kak. Terus kok jauh dari lokasi. Toko itu mau reng. Imangkan jarang kolo tadi. Tini lepas sambil kesar berek sapi jah. Patuli jual. Oke. Tunggu aman. Ya, kok kemarin Pak langsung OTW ke lokasi capek. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Beda apa, Jong? Anu, Bun. Anu apa, Jong? Lu ya tunjuk ke lu. Tunjuk dah nak ke lu. Cak mata kerja. Beda apa dia? Tang sahape lang, Bun. Elang dia remeh, Jong. Tak ada ya kan dengar. Elang ongku, Bun, wae kanteng tade. Kau lagi yang buru, Jong. Mata sari kesabar ke lu bi kaki. Butuh dia lemu, Bun. Cengko nyari leng tade. Pala kan hisri tak aman je, Bun. Kaki dari timur sokai kan. Lu tahu ke lu kini pernah tang orang. Loh, Ibun, Abun. Baru di mana ke Jong? Yang beda Abun. Yang denak ke rumah ke lu Jong. Baru parlon. Oh, oke Bun. Dewe Bun. Tahu ke lu Jong ya? Ya, Bun. Apa gue salah? Beda Bun. Mosok tetangkan kaki dengan sapi Jong. Kaki tak nginding ya. Sabun. Kaki. Iya, Bos. Kok lihat makannya sape? Sape itu tade. Yelah Bun. Bong kita abit. Sapi tak kerja Bun. Bener nggak sepeda. Pokoknya bingkoi pas rakin ke kaki Jong. Weh lah Bun, tenang Bun. Kau sambil nelfon tangan Bun. Takut pada salah kau disedih nak malam Bun. Iya Jong. Yelah wis lu Bun ya. Pokoknya ntar ke lokasi Bun. Ayo Dut. Ya lanjut Jong. Lan ah. Beda apa, Vi? Cek kilakur ya? Kakek tak ngiding kabar ya. Sampai sabri elang. Masa apa, Vi? Abai iya teh. Walang kakak entarkan dengan sabri. Mau emang desa. Yelah, Mayu, Vi. Bri, posisi labang relakan labuka ya. Iya dari malam, Bos. Lu kok nekoi dalam? Yung ayo, Bos. Iya Bri, tunjuk ya Bri. Petunjuk apa, Bos? Kan sampai nelang, Dut. Jadi iya sari bi Bos salam. Gimana itu tulis hari kena? Lah Jong, tak jauh reki. Bedrok dinaan. Sapen dah. Yung ayo, Bos, pas pangkat sari, Bos. Main orang api aja dah.
Pe, nerok pe. Đỡ mất tay lap lên. Wak Bri, siapa yang beri? Wak Bri. Oh iya Pak Bos. Hei, maling! Ya maling kere. Kenapa kena? Siapa maling ah? Kaki ji maling ah. Mana pegang kena? Kayak pegang kelebun ah. Aku harus orang yang kepada maling. Apa bukti? Aji siapa ja? Oleh di kaki siapa? Celing lah. Siapa yang kan bang kredina? Terakhir kelebun mingko. Sampin kaki bener yang kampung dina. Tahu ya kelebun orang di mbak. Aduh, mata tawa ke rumah kelebun dina. Tang sabu dina. Mata tawa ke rumah kelebun sejati. Mari di masa apa jira? Masa terakhir ke kelebun ah. Ya beda orang kere. Kalah jo. Ilang mo dia. Kok mulia? Kok sekonya kau rek? Nyantai Jong. Iya parek. Ya tau juga dan nak. Kayak ngangkui apa kayak gitu Jong? Biasa parek. Ajarkan vitamin obu. Seberapa viral luar. Si dari Perfect Man. Oh, iya Jong. Yang mak cerak lain tuh Jong. Oh ajinya parek. Ajinya varian terbaru dah iya. Kemasan yang 100 ml. Yang mana parek? Hair Perfect. Yang dari Perfect Man. Dari parek. Aji ya parek. Manfaatnya pada istri berin rumah. Iya, aji ya mempercepat pertumbuhan rambut. Membuat rambut lebat ya. Dan hari parek juga bisa dibuat cowok bisa, cewek bisa parek ya. Pola siap melihakin ri tangan anak arti. Peran pun tak lembu Jong. Le, tepat aja parek. Aji lah kar surusin ada ya mempercepat pertumbuhan rambut. Ya. Kakek tahu ting meleh. Aji dia ting meleh. Lepas hari kakek nih TikTok sih kan situ perpan viral. Pas hari bi kakek langsung neng Perfect Man ID nero langsung gue pas check out bi kakek deh ya. Iya Jong. Positif kau melihatnya. Oh iya Jong. Emor songai curak berkebobolan dan klaim. Kebobolan apa parek? Kelengan sapi jan Jong. Keng waki urus bialang. Palang. Laka-laka ko alam mo. Paling keng latro alam ka kaya mo. Keng iyongku Jong. Saya sekedar tiada temor songai. Mangkanji parek. Keng nyari mo ang alam gua. Keng beda apaan? Ini heboh deh ya. Kaki kawan. Jari sal. Keng riberin. Beda kebobolan yang morsongai. Ongkuan. Ongkuan ya parek. Iya Jong ongkuan. Cek dua apa? Yuki senemu pak guna alam. Aro keng nyari nyame ya dan klebuna. Bisa jadi Jong. Tino kok lo mulai ya. Tako ibu di bersingin aku nih berok songai. Oh iya lah parek. Launan. Sal. Benih ka kesal ako nang morsongai malu royo. Tenang nang rahan. Takut lebih nih berok songai sekelangan. Iya. Dia yang rela karmonisan Orlando reh. Nelfon kelebun apa dia? Halo, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Dari mana kelak Jong? Ya Alhamdulillah Bun. Keng seporan jadi Bun. Seborang apa Jong?
Engkok bun. Karo oleh sapi nih bun. Maling ada temu bun. Apa? Mak bisa teka oleh cong maling dia. Kelak sapi je bun. Itu orang yang luar bun. Enang sok-sok temor bun. Bingkok kebela maling. Mau cak bedi maling bun. Kebela orang enter ke sabar jadi orang. Iya. Kalau kaki cong. Masa orang kulak ku entar ke sabar. Dini seporan bun. Mangkan derma boleh bun. Cak sangku beni maling songkok bun. Jadi ini cong. Kor sapin jile temu. Yang kau minta tolong dek kaki. Sambil jaga aki morsongai dia. Siap-siap bun. Sini kau keliling di sebun. Takut udah apa boleh ro bun. Oh iya cong. Launan. Darma dudut. Apa boleh lan? Apa boleh. Tala para ke bobol na kakiri ibarin. Du tahu ya i pusing bi kelebunan. Di berin sampai lang. Cek saking ada bos alam. Tak kira temu kakiri ibarin sapin. Kan yang ku teh. Digila ya kena. Enja teh. Kiur to jum kau bisa berdiri na. Kula ko nang bikaka spopon. Iya ya, Dut. Oh iya, Dut. Dari mas apa nah? Aman gitu. Aman, Bos. Mau ibadah kakak spopon kaki. Makan deh. Kali budin, saya teng boleh takut pakari lampu dah. Torot kak melela nganga. Siya day, ira ka na. Kalalasan masan, tako pagkakrong na. Positif, jedut selamat dan peran sapin itu semua. Ilamay kak lemsan. Lala penyaman kena, mesen peminyak. Oke, siap. Ko. Iya reh, pengkhianat ke Lebun Ilham. Beda apa, Jom? Ya kakek Pak Rek. Muniri ngocap Pak Rek. Cek tul-matul ngak jeri ya. Mematul dah remah maksudnya, Jom. Tareng kakek si ngocap ke Cisape jangkau norok Lebun Ilham. Can siapa ya, Jom? Engkau tahu dia orang ngah. Cek kakek ntar ke Cisape. Kayak laki cak colok bini kayak Pak Rek. Ini semua orang, Jom. Siapa nih dah iya? Kayak ngarap apa? Aku jabatan kayak kalangko ya. Engkau ada tak jabatan Pak Rek. Engkau karena noroti perintah. Menjawab dan jila pejalan kaki kapi. Ijak beni dah remah, Jom. Jaga akhirnya panggil mula lebih kelebur. Ketika nggak itu panggil lagi so klebun ya. Ini tuh orang deki minggu ke bala klebun. Lek kaki panggil. Lala wes, Jom. Mana le? Tahun sekor jolon jadi. Assalamualaikum, Ci. Kakek cong. Tuju. Beda apa cong? Engkau menjadi tawar na kaki saban roci. Sebenarnya Tuan Andre. Sedih mah cong. Senari kakek tadi tim sukses seruang. Iya sih. Mak pocur kaki film setia cong. Ya pedian kurang 45 hari. Mangkan Ci. Saben engkau saja petak nyaman Klebun Ilham. Bahkan ternyata lebih mele alam tiba engkau. Ya mun keren kaki siap cong. Gimana ayo pah tolong engkau. Iya pakun mon Ci. Petenang kaki.
Ya mun ya cong sekelangkong sebanyak ya. Iya, Ci. Udah pada, Ci. Oh iya cong, mun ya cong. Oh iya deh. Kening kebeli rokok. Sekelangkong, Ci. Apa? Apa dia malah pinak kana rumah pah tadi saya angkat. Cong, Kaki bun. Ya ada nak tuju bun. apa kalau ke Cong? Ya biasa bun, rutinitas setiap malam. Aja ketisa. Kompak ternyata adat muda dan mersongair ya. Pasti kompak bun. Apa boleh udah nasen positif. Iya. Cok rila kalau bu tabuk nongku. Tak kerojian. Tabuk melulus ke beker. Lebih biasa Cong mun ngak jadi Cong. Cok luang kuang. Tak iya. Mun orang lekan wang kuang, ken ngacong, coblosan deh, ken esot tuh. Tini Cong cek kate, cek kurang kerja ya. Iya lah bun. Dah iya. Tini kok terus ya. Kenen terekon Pak cari ya. Ibun. Apa darem, Ci? Ya, pilihan kurang sebulan. Ini ada perkembangan sekali. Mangkan jadi cong. Kok pada repot ki ya? Pada rem aja deh. Pola ada iya baik, Ci. Lepas ter setia. Beri peseni kenian masyarakat, Ci. Yong ku kakek cong. Allah lebah mangka cong. Takut ikut lu orang ilham. Oh iya, Ci. Munding kok mangker baik. Itu boleh cong. Rizal makna ter sembako roh. Dia belas kena. Palang. Telepon apa? Lo, Bun. Ya Rizal kaki nari tadi nci capek Bun. Iya. Enong tepor songai ya. Dan tuh sedang kok. Aja dari calon klebun Cisape, sekedar minta tolong Ci orang. Oh siap kak, selangkong. Iya. Ketika nggak jadi Cong ya. Ketika pengkhianat kaki jadi ya. Kaki bun. Iya bun. Kok lakar tolong keger kaki soalam ya. Mandi niat hati nggak jadi kaki Cong. Pakai becil hati kaki jadi ya. Pas kena rapu bun. Tak trem ya. Mun tak trem mayu mun acara kah? Coba terus Cong. Nantang klebun aja. Kamu lakar laki kaki. Dan tuh silapan roh. Songkok boy mayu. Oh iya. Dan terus kaki lapan Cong. Jogi nyamiakan dah.
bengal gini kakek sajar ke bingkok cong. Erekon kok takoi, Cong. Moson kakek reng kok cong. Beni klebun ah. Maki paheran piaso klebun jadi kok tak kerta kok. Jadi tek ki cong, tadi orang cong. Tako keker ki kakek. Engko rela karle ngari ya. Ben boleh risal maki amo swasa apa bae. Tak kira ngetek. Maki pakun peo can kakek pate. Ambu jagi atek pate, engko beni alen kaki pate. Ya munde ya, mau pas kemari. Keng le temu, sedih masih ki akare. Oh iya pate. Wah! 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 Pak Buru ya pate. Cari pemadam na. Kaki boleh bun. Kene pun tak ada sekali. Wah! Wah! Ah! Teti ngaji cong cerita dalam bu. Marken pangkat kelebunan, tapi cara saya kelaku. Tak mikir halal bi haram. Tak nampek seteretanan, tak nampek sebelaan, tapi saya lalu. Tak marken aji. Tanggung jawab sebagai kelebun cita kerta kelaku. Banyak lorong serosak, fasilitas masyarakat, banyak saya tak kelaku. Ben pole cong. Marken beda tim ses ben beni tim ses dia. Kelebun riak bila kepar lebih masyarakat. Ki etengle, ki etole, cek siapa sih datang. Mun pas tepak benih kareng ngoreng ngacong, pas tak perangko, pas tak keni serin, badan kun pehes romole. Leji, mun pas salah situng dari kalian re cong, pas berde cita-cita tetia kelebun atau betojuk teti kelebun, kok kun minta tolong. Berde sing ngalah salah situng. Entah Roni atau Baba Anjeski. Engkau kun minta tolong dia. Bila Jeski seteti kelebun, ya Roni teti tangan kanan. Bila Roni seteti kelebun, ya Baba Anjes. Tolong ale. Bangun ti saria apa bener, pamaju ti saria. Cak sampai saya lambat teti pole. Mon engkau kak lakalan di cita-cita ajalon kelebun. Kenji ya, ki mabuk si tengka sota kerama. Pola zaman sedia. Banyak enteng ketengka tata kerama. Markena orang sedia sebanyak dunia. Bagus kakek mendaya cong. Benih kun polan sebanyak dunia nah pas ngalak senyaman nah. Tata keramah bi sopan santun ada pakun nomor situng. Keng kun kok minta situng ke kakek cong ya. Bila kakek lah tadi, cak sampai ngerendaki selebih maba dari kakek cong. Terus lagi cita-citaan kakek dia. Pas boleh, mumpung ki jangkeni. Kakek pa banyak bangsa cong ya. Cek lemele, jadi masih aku pola. Makin ngocak ka kiai, kompolen cong, kebajing, kompolen. Cek sampai lepelian, bagus, adukung kok. Kak, berarti muncak jeski tunjuk kelebunan. Dia rumah mun kok jadi tim sukses sebagai. Oleh tak tahu, keren seteretanan.
Le, ji saya masuk sengkok gelak, cong. Bila jeski si teti kelebun, ya be'en tanang kanan. Bila be'en si teti kelebun, ya jeski tanang kanan. Pokok, pemaju ti seriah, areng bareng. Intina, siapa apa si teti kelebun, cak sampai ngalak senyaman. Perangko kapi masyarakat tuh. Cakik tole cak sedimah, cakik tengle cak sedimah. Kelebun re, cong, bapak antisa. Masyarakat ria, anan kelebu. Dadi, parangko sekabina, cekik lepe-lepole. Kengkun sengkok minta situng ke kalian, cong. Bila dadi kelebun, hasilnya cek sampai ke pandi. Tapi kerau bayi. Thank you.